Lijep pozdrav svima na početku još jednog izdanja emisije na dnevnoj bazi. Jedan poseban projekt se realizirao i realizirat će se, a više o tome znaju Dženita Lazarević ispred udruge Poseban prijatelj i Sanja Čikato, jedina licencirana vodičica za grad i županiju za slijepe i slabovidne osobe. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Projekt Dubrovnik na dlanu, gospođo Dženita, evo s vama ćemo početi. O čemu je točno riječ i koliko ste vi zadovoljni svime? Dubrovnik na dlanu je projekt koji je po meni zaista jedan izuzetan projekt i koji je za nas u Dubrovniku koji je turistički grad stvarno potreban. Došli smo na ideju zajedno sa udrugom Centar Up to Date, pošto smo mi višegodišnji partneri i suradnici na mnogim projektima, da projekt koji su oni inače radili u nekim drugim gradovima, tamo u Istri i zadnji je bio, ja mislim, u Zadru, da jednostavno to uradimo za Dubrovnik. S obzirom da je bila i korona i da je sve to bilo malo problematično za skupiti toliko ljudi, odlučili smo da je sada bilo vrijeme da prijavimo se na natječaj Ministarstva kulture i medija i eto, prošli smo kao jedan zaista zapaženi projekt, samo je ime krasno, Dubrovnik na dlanu za osobe slabovidne. Znači, zajedno sa udrugom Centrom Up to Date mi smo krenuli u realizaciju ovoga projekta. Cilj nam je bio da osobe s invaliditetom koji imaju oštećenje vida, da dovedemo u Dubrovnik, da oni mogu osjetiti čari našeg grada, da mogu uživati u našem gradu i zaista mi smo to uspjeli. U 2 dana koliko su oni bili u razgledanju svemu, oni su zaista prezadovoljni jer su imali ispunjeno cijelo vrijeme. Kako je to razgledavanje izgledalo, vjerojatno će nam moći dobro i opisati Sanja. Koliko ste vi zadovoljni svime? Pa ja sam stvarno iskreno zadovoljna jer moram reći čim je Dženita mene zapravo pozvala u ovaj projekt, pitala me da li bi ja uopće bila to voljna raditi. Ja sam zapravo, odmah sam to pristala i zapravo na neki način mi je bilo i drago. Jer ne samo što je pitanje osjećaja da kao čovjek želiš pomoći i recimo učiniti pristupačnim tim ljudima koji u potpunosti ne mogu uživati kao što to mogu vidioci u razgledu do grada. Znači ja sam, ajmo reći, bila posebno sretna jer sam taj moj posao na neki način mogla i proširiti, ajmo to na takav način reći. Koliko je izazovno voditi slijepe i slabovidne osobe, odnosno koliko je bilo izazovnije vjerojatno prije ovoga svega što smo mi izložili, detaljnije ćemo o tome malo poslije? Pa mogu vam reći da je bio priličan izazov, jer to u samom startu meni je bilo jasno da to neće biti sasvim obično vođenje, kao što ga to radimo sa ljudima koji su vidioci, koji vide objekt o kojemu ti njemu pričaš ili ga predstavljaš. Tako da ja moram priznati da sam se ja i pripremala mjesecima za to vođenje koje smo mi u subotu odradili u gradu. Pripremala sam se na način uz već sve informacije koje ja imam i posjedujemo o građevinama, objektima našega grada, ja sam se morala još malo više potruditi jer sam im morala više predstaviti ta arhitektonska rješenja, znači tih objekata i građevina o kojima sam ja njima uopće pričala. Tako da vam je to izgledalo na način da im prvo moraš opisno sve predstaviti. Moram malo biti iskrena, imala sam dosta poteškoća u traženju tih informacija. O nekim objektima sam recimo imala baš potpuno do u detalja, što se reče do u centimetar, i veličine, i dubine, i širine. To je ono čime sam se ja zadnjih mjeseci bavila. A imala sam negdje gdje sam teško dolazila, ajmo reći, do tih nekakvih informacija, ali sam onda to opet na drugi način bi to njima predstavila, opisno da oni zapravo shvate o kakvoj se građevini radi i tek nakon što si to odradio, opisao građevinu, onda ti možeš zapravo o njoj pričati. Utoliko se razlikuje to vođenje od vođenja sa ljudima koji su vidioci. Mi ćemo detaljnije o svemu tome nakon jednog reklamnog bloka. Vi naravno ostanite i dalje uz emisiju na dnevnoj bazi.
Natrag smo u studiju i dalje pratite emisiju na dnevnoj bazi Libertas televizije. Evo za početak ovog bloka molim vas obje da nam objasnite, to je s našim gledateljima, što točno to držite u rukama. Već vidimo da možemo prepoznati zapravo tu dubrovačke znamenitosti, ali čemu točno to služi? Dakle, u mene u ruci nalazi se malo Onofrijeva fontana, to je reljef pročelja. Dok je Sanja govorila o maloj fontani, osobe s oštećenjima vida su mogli svojim prstima osjetiti na koji način fontana u biti izgleda. U Sanjin govor oni su jednostavno mogli sebi predočiti o kakvoj se građevini, odnosno spomeniku kulture radi. I evo, mi smo napravili 8 reljefa, onih koji su nam zaista najznačajniji i ljudi su na svoj način mogli sebi predočiti o čemu se radi. Ja moram reći da je među njima bila i jedna gluhoslijepa kiparica koja je ovo zaista bilo vrhunski izazov i doživljaj cijelog ovoga predstavljanja. I još njoj kao umjetnici, vjerojatno je to bilo još posebnije. S obzirom da je umjetnik, njoj je ovo bilo zaista prekrasno. Tako, evo ja ću samo nadodati ako mogu. Znači, tijekom vođenja ja bi opisivala, a oni su ovo jednostavno jedni drugima, kroz ruke su oni ovo prolazili i oni su vam, znači evo ja trenutno u ruci držim sponzu, znači pročelje palače sponza i onda su oni to mogli, znači sve opipati i dobiti, znači dojam kako to uopće izgleda. Čak sam imala i pitanja, dosta od njih. Pitali su mi za stilove, recimo, u kojem se točno stilu. Onda bi ja njima rekla, ovo je gotika, ovo je renesansa, vidite li te prozore, onda bi oni, oni bi to pipali i na taj način su stvarali sebi tu nekakvu sliku kako to zapravo izgleda. Osim što se Sanja pripremala za cijelo to vođenje i oni su se pripremali isto tako i oni su istraživali o Dubrovniku i mi smo vidjeli da dosta toga znaju, što je naravno još veći izazov, prikazati svoj grad ljudima koji su negdje nešto pročitali i onda oni pitaju pogotovo za nekakve legende, priče i tako. I stvarno je bilo veliko zadovoljstvo biti sa njima. Evo, ako mogu nadodati, kad je već Dženita spomenula legende, to im je bio top. Znači, to su ja sam njima svašta sam ja njima pričala i nekakve legende koje su, neke se smatraju i istinite i koje nisu i priče koje kruže među ljudima i zapravo su mi svi, mislim toliko je to bilo pozitivno, to vam uopće ne mogu opisati, oni su bili presretni, a moram vam reći da sam se i ja osjećala stvarno posebno taj dan. Koliko ih je bilo? Bilo je znači 15 slabovidnih ljudi sa njihovim pratiocima, znači 30 sa ljudima koji su njima bili u pratnji, tako da je to stvarno, bili smo svi i euforija je bila i s njihove strane, a ujedno i sa moje. Tako da ja se iskreno nadam, bili su zadovoljni, mislim to bez daljnjega. Eto, nadam se da sam im uspjela dočarati, znači te ljepote i kulturnu baštinu našega grada stvarno na najbolji mogući način za njih. A što su odmah sutra dan gdje nam je Sanja? Jer ja na Lokrumu nisam mogla ići. Što su onda sve obilazili? Znači ovako, pošto smo mi, prvo oni su zapravo imali prijem u gradskoj vijećnici, dogradonačelnica gospođa Jelka Tepšić je stvarno s toplom dobrodošlicom ih dočekala. Tako da vam mogu reći da smo mi zapravo, čim je to bilo gotovo u vijećnici, mi smo otale i krenuli u taj naš razgled, tako da nam je logika odmah nalagala da krenemo sa Trga Luže, gdje se nalazi i Sponza i Sveti Vlaho, i o vijećnici sam ja njima nešto pričala. Iako oni nisu u ruci imali sve građevine, znači reljefno su izrađene samo ove, ajmo reći, najbitnijih. Nisu imali vijećnicu, ali bez obzira. Ja sam njima svakako opisivala, kao i ostale, kao i Zvonik, kao i Orlanda, sve su oni to zapravo čuli o svemu tome, tako da dobiju nekakav dojam. Tako da krenuli smo sa Luže, onda je, znači, tamo sve što nam se nalazi sam i napisala, pa smo se uputili prema katedrali, Knježev dvor katedrala, preko, vidjeli su Gundulićevu pjacu, naravno, i onda smo ulicom Otpuča se vratili zapravo na Onofrijevu fontanu.
I kad smo znači došli do tamo, uz što sam ja njima naravno pričala, posjetili smo također Franjevački samostan sa starom ljekarnom i onda smo preko Straduna i ispod Zvonika prošli ulicu Svetog Dominika, Dominikanski samostan smo posjetili. Moram također naglasiti da smo toplu dobrodošlicu dobili u samostanima kako Franjevačkom, tako i Dominikanskom samostanu. Te smo se ulicom Svetog Dominika uputili van, znači kroz vrata od Ploča, jer je moj cilj bio završiti to moje izlaganje, to moje vođenje tih ljudi upravo na maketi grada koja se nalazi ondje, ako znate, u sklopu Lazareta, ondje na samome početku. I to je stvarno začinilo za kraj. Mislim, to je jedna izvrsna stvar koju mi imamo upravo za takve ljude. Također su i natpisi na pločicama napisani na Brajevom pismu, tako da su oni to sve mogli opipati i vidjeti kako se što zove, jeli? I dobila sam jako pozitivnu reakciju tu na samome kraju gdje su mi rekli oho, ovo je stvarno super, sad nam je zapravo jasno, znate, ono pipaju onu maketu, vidi ovo je Stradun, vidi ovo je, znate, ono, onda sam ja pokazivala ovdje smo bili, ovan je Dominikanski, tu smo znači bili, pa smo bili u Franjevačkom. Da, kad su oni sve na jednom mjestu zapravo mogli vidjeti. A ja ću vam biti iskrena, ja sam to vođenje tako i zamislila, da to odradim na kraju, znači nakon svega što su oni čuli i upili te informacije, da onda to mogu i nekako opipljivo na kraju upotpuniti taj doživljaj. Moram napomenuti da ni u Franjevačkom samostanu muzeju, ni u Dominikanskom nisu uopće željeli naplatiti ulaznice. To je stvarno bilo nešto što je jako i bitno, pogotovo kad se nalazi toliki broj ljudi koji su gosti nama u našem gradu, koji dolaze iz cijele Hrvatske. Tu nije samo Zagreb, tu ima iz Rijeke, bilo i Slavonije, sa Raba, tako je, i to je bilo zaista, meni bilo prekrasno. Ja. Ono što je meni posebno zanimljivo je ovo što ja držim u ruci, to su razglednice. Čovjek bi pomislio da je to pomalo onako način komunikacije koji izumire. Rijetko tko kad pođe na neko putovanje šalje razglednice kraj ove puste tehnologije, ali ovo su posebne razglednice. Tako je, to su taktilne razglednice. To gore što vi vidite, tu je, znači na Brajevom pismu piše Dubrovnik na dlanu i tu vam je grb iz Republike Dubrovnika, to su oni našli na internetu i napravili su takve taktilne razglednice. Mi smo podijelili svima taktilne razglednice i stvarno su onako krasne su. Imamo još nešto, vjerovatno Sanja će i odnijeti u turističku zajednicu ako bude. Nikad se ne zna koji turist može doći, dobit će ih besplatno. Evo, ja mislim da je stvarno krasno, a ja imam isto za jednoga malog, danas je dan Down sindroma. Tako je. Ja imam jednoga Downića koji inače voli primati razglednice i jednu sam spremila za njega tako da će jedna otputovati u Koprivnicu. Jeste li nešto htjeli dodati ili mi se učinilo? A evo, nemam što dodati, projekt je zapravo prekrasan i sami njegov naziv koji evo stvarno izvrsno zvuči, Dubrovnik na dlanu. Znači, stvarno... Jer u biti oni jesu to imali na dlanu. Oni to jesu, oni naš grad jesu imali na dlanu i zapravo je vrlo bitno i lijepo približiti te ljepote našega grada i sve te naše pričice, svu tu našu kulturnu baštinu i povijest koju mi imamo, znači da bude dostupna svim ljudima. I da cijeli grad ima na dlanu kao Sveti Vlah. Upravo tako. Tako je. Osim toga, ovo je prvi put da se radi tako jedno vođenje. Ja mislim da to se nikad nije dogodilo, sigurno. Da je postoji ovakva grupa ljudi i da im se približio naš grad, da to je ono što mi sada smatramo da treba i proširiti i ne samo na slijepe osobe iz Hrvatske, nego proširiti na bilo kakve invaliditete koji su iz drugih krajeva Europe i svijeta, koje isto tako možemo dovesti i smatram da, gledajte, osobe s invaliditetom vam jako vole putovati. One su vam svugdje aktivni i ja ih
kako ja isto tako volim putovati, ja ih svugdje vidim po Europi. Recimo kad sam bila u Disneylandu, to je jako veliki broj osoba s invaliditetom koji tamo dolazi. Prema tome, Dubrovnik je biser. Dubrovnik je zaista grad koji treba posjetiti. Dubrovnik je atraktivan grad, pogotovo osobama s invaliditetom. Mi smo svjesni da imamo problema u pristupačnosti. Mislim, to je tako. To je građa sama takva. Mi ne možemo neke stvari ispravljati kad je to jednostavno. Evo, nalazimo se na takvom području. Ali ono što možemo je približiti tim ljudima da osjete naš grad i da vide da u biti su dobrodošli. Mi ćemo se još jednom kratko odmoriti. Emisiju polako privodimo kraju. Još nekoliko minuta, ostanite i dalje s nama. Natrag smo u studiju i dalje razgovaramo o projektu Dubrovnik na dlanu. Gospođo Dženita, koliko ima prostora još u našem gradu za slične projekte ovome? Ja mislim da ima dosta. Može se tu jako puno toga raditi. Mi smo razgovarali, obzirom da smo mi sutradan išli i na Lokrum. Ja se evo ovom prilikom zahvaljujem gradu Dubrovniku koji je organizirao autobus za njih kako bi mogli doći do Ploča. Onda tu nas je dočekala gospođa Kristina Čurčija koja nas je odvela tamo na brod gdje je bila i gospođa Marija Medvidović. I mi smo u biti onda išli, oni su, javna ustanova Lokrum je dala svoj brod, odveli su na Lokrum, imali smo stručno vođenje, stvarno je sve bilo super organizirano, oni su bili prezadovoljni, osjetili su čari Lokruma, osjetili su miris borova i svega onoga što ima, lijepo su im opisali drveće koje tamo postoji. Zaista je bilo krasno, fascinantno. Mi smo proveli 2 sata na Lokrumu, što nije malo, i oni su stvarno bili prezadovoljni. Otišli su kući sa puno toga doživljenog u Dubrovniku. Rekli su mi da su imali prekrasno ispunjena 2 dana, da im je Dubrovnik dao zaista pravo gostoprimstvo. Nisu očekivali da će to sve tako biti organizirano, ali evo, meni je drago da jest i da smo se pokazali zaista kao pravi domaćini, da smo uspjeli te ljude i animirati, da smo im uspjeli dočarati sve ono što mi u biti vidimo, možda i ne primjećujemo. Pa vjerojatno, je to nešto da. što je nama svakodnevno, a njima je jako zanimljivo. I evo, mislim da ćemo ići sigurno dalje. Za mjesec dana bi mi trebali doći predsjedniku udruge Centar Up to Date, gospodin Nikola Glibo i njegova supruga Gordana Glibo, koja je inače i voditelj ovoga projekta, i tako da ćemo dogovarati za neke nove projekte, odnosno i proširenje ovoga, jer smatram da se ovdje puno toga može dovesti, napraviti i da zaista to bude jedan još jači projekt od Erasmusa pa nadalje. Mislim, tu se može preko graničnih suradnji može se jako puno toga napraviti. Naravno, sa gradom Dubrovnikom koji će sigurno biti naš partner, vjerovatno i Lokrum, tako da se puno toga može napraviti, proširiti, eventualno Primorje, Konavle, tako da ti ljudi mogu doživjeti pravi turistički razgled našeg grada. Ali moram reći da ćemo u sklopu onog drugog jednog projekta koji mi radimo za učenje spremni, nama dolaze studenti edukacijske rehabilitacije i u dogovoru sa njihovim profesorima i u dogovoru sa našom Sanjom, mi ćemo i sa njima napraviti razgled, ali na način da bi par studenata bili bi poput osoba s invaliditetom, oštećenjem vida, oni sami imaju na fakultetu te predmete, vezali bi im oči, ovi bi im drugi bili pratioci i onda bi oni u biti pomoću ovih reljefa osjetili kako naš grad izgleda na način kao da su slijepe osobe, što će njima biti jako zanimljivo obzirom da se bave time čime se bave.
Apsolutno, pozdravljamo da bude što više takvih projekata u budućnosti. Vi ste zapravo u ovoj temi dobrim dijelom radi djeteta sa poteškoćama u razvoju i uključeni ste aktivno u razne projekte koji pomažu osobama sa invaliditetom. Što je vas ponukalo da se uključite u ovakve aktivnosti? Pa evo, moram reći iskreno, inače sam takva osoba. Znači, imam nekakvu tu empatiju, nosim u sebi, ako treba pomoći bližnjemu, da to vrlo rado radim. To znaju ljudi koji su moji prijatelji i koji me okružuju, oni koji me poznaju, ajmo to tako reći, oni znaju da sam ja takva osoba. Tako kad je uopće došlo do... Ja uopće nisam razmišljala puno o tome. Ja sam znala da mene čeka neki određeni posao tu i određena priprema i da to neće biti kao što je meni to svaki dan u mome poslu. Jeli? Ali ja sam to objeručke prihvatila. Bilo je tu malo i korone i malo dosade te od korone i neimanja posla, pa sam se imala, ajmo reći, čime pozabaviti, ali bilo mi je, mogu reći, stvarno iznimno drago kad je mene Dženita pitala. Evo, Dženita kaže da je sumnjala da ću ja to možda prihvatiti, pristati, ali ja sam to, evo, stvarno napravila bez razmišljanja i dapače, veoma mi je drago da sam sudjelovala i da ću u buduće sudjelovati u ovakvim projektima, jer ima li išta ljepše kako se čovjek osjeća ako nekome nešto učinite, približite, napravite nešto za nekoga. Ja mislim da nema ljepšeg osjećaja svakome čovjeku, ne samo meni, jel? Nadam se iskreno da je tako. Samo, evo, možete se vi slobodno sam ja, evo, reći upravo zbog toga, zbog čega. Ja sam Sanju nazvala i mislila sam sad ću ja tu morat vjerovatno malo više ajde molim te. Ja sam znala da čime se bavi, naravno mi smo na kraju krajeva i susjedi. I mislila sam ajde možda žena nema vremena tamo vamo da uhvati se oko ovoga projekta, ali kad je ona meni rekla hoću, naravno da hoću, meni je odmah bilo olakšanje, super, jer znam da će zaista to napraviti kako treba, kako valja. I to mi je, baš sam mi olakšalo mi je stvarno sve. I onda smo se mi dogovarali što ćemo raditi, kako ćemo raditi. Onda je gospođa Glibo bila došla, sa nju smo tada i educirali. Mislim, pripreme traju već duže, od 11. mjeseca. Znate, nije to sada da mi smo to u 2 dana riješili. Ne. Od 11. mjeseca to već traje. Zaista sve se to napravilo i da bi to sve valjalo. Onda smo, Sanja sad neće reći, ali to je ponukalo, Sanja je upisala poslije toga i tečaj znakovnog jezika. Ona je, znači, malo se i pokrenulo je nešto na takvu stranu. Meni je to baš super da ljudi koji uđu u ovakav jedan projekt zaista onda i rade nešto i na sebi i nekako se okrenu prema drugim ljudima i da se nekakva ta empatija u biti stvara, jer kad poznaš te ljude, kad vidiš koliko su oni sretni, zadovoljni svojim životom, da nisu uopće iskompleksirani, da pa čovjek se pita pa šta se ja sada ovdje moram, nešto se sve mi je teško, sve mi je... I koliko su nam teške neke svakodnevne stvari. Da, a njima je sve lako, oni sve to prolaze bez ikakvog problema. Čisto se žalimo na svašta, njima je to dio života, sasvim... Ova jedna meni rekla, ima je zamisli ako ja kažem vidite ovo. Oni sami kaže vidimo ovo, vidimo ono, to je normalno reći. A ovako ljudi koji... To je mene Goge i naučila, da slobodno se mogu izraziti, vidite, da vide. Oni zapravo ne vide, ali oni jednostavno koriste istu... Ali pomisliš da će ti biti možda neugodno ako to izgovoriš. Pomisliš ti, znaš da čovjek ne vidi, a ti mu govoriš, je li vidiš ti ovo, ali u stvari, oni tako komuniciraju. Da, oni sami kaže, vidjela sam sad Svetog Vlaha, bilo je to i to. A zapravo su ga osjetili na dlanu. Osjetili su ga na dlanu i osjetili su ga kroz priču koju im je Sanja ispričala. Eto, to je recimo meni bilo fascinantno. Kažem, i kad sam vidjela tu našu gluhonijemu kiparicu i njenu asistenticu koja njoj na dlanu piše, tolikom brzinom da sam ja stvarno bila fascinirana. Ja znam za kiparicu jer je moja kćer dok je bila student na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu također bi joj uskakala
kao asistent kad bi trebalo poći, ne znam, u shopping, kad bi trebalo ići na negdje nešto, na nekakvu izložbu ili nešto. Ona je meni o tome pričala, ali ovo je bio prvi put da sam se ja sa njom i upoznala. I tako da bilo je drago kad si joj rekla da je tvoja kćer njoj pomagala. Tako je. Čim sam rekla čija sam mama, odmah je bilo drago, pitala me automatski za sve. Ali evo, to su recimo neke stvari koje čovjek doživi jedanput u životu, vidi i jednostavno sigurno da neće ostati imun na sve to. Ja sam za tu gospođu, evo kad smo je već spomenuli, za gospođu Sanju, znači bila i pripremila malo posebno za nju jedno vođenje koje su joj poslije, kako bi rekla, preveli ovo Brajevo pismo, tako jer pošto sam znala da je ona kiparica, onda sam pretpostavila da će nju možda više zanimati tako ti nekakvi dijelovi od stilova, preko tko je sudjelovao u gradnji i to, tako da sam njoj malo više takvih informacija pripremila u odnosu na ostale u grupi. To je ona imala već unaprijed pripremljeno. Hvala vam puno što ste gostovale u našoj emisiji, naravno sa željom da vas ponovno vidimo u ovom studiju s nekim novim projektom. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala vama. Ja bi samo još nadodala, ako mogu jedno da ne zaboravimo. Evo, samo da se zna da je udruga Centar Up to Date, koja je izradila ove reljefe, ih velikodušno ostavila udruzi Poseban prijatelj, evo, Dženiti i meni osobno, znači na korištenje, tako da evo, ja se isto tako i njima zahvaljujem, jer ovo sigurno da će značiti u budućnosti za takve grupe koje dođu slabovidnih osoba, sigurno će vrijediti da ja to već imam tu u svojim rukama. Apsolutno, i vjerojatno će svi imati odlične povratne informacije, baš kao i ova grupa. Eto, nadamo se. Hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu. Hvala. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije na dnevnoj bazi u kojoj ste naučili da se sve može. Lijep pozdrav!